Re a fa o sepele nna ke shapa. Ke a tseba gore motho wa ka ke go kgophišitše a re swabiše satane le hono re tile le elephant in the room. Elephant ema pele sa mathomo mose ke mo stupung a ke ka roomong sa bobedi elephant e kae elephant O paletše ke pii wa palela ke apete Kgadi foo gwa mosao ne mogolo mo lefaseng. ke a bona gore mantšu a ka a sa go šikinya gomme mafelelong ke tlo go tsena molomo ka fa o se ka lebala gore ke ne certificate sa karate. Ke a go fora sa napong tsenelela ka high pitch gape be ke sa re thome motho ga a ka thoma resete wene o sa re a Bosuba high pitch o ria ke tsebetse tša gago tša khwephane le kepisa siskane o nagana go Selala we ma tla ke a tšhaba o tšhaba eng ingwe iphi nayo mo stupung iša eng mabele a majwang a matala ipipelela o tle gae nka lapa Kgadi kwanke o ne PhD ya lešata le maroga mo mpolai Kgadi ge o kgona